Whātua la, e le aingi fua, e le ainga luenga, e oki, e kao meinga, longa uinga, fōlinga mai, e le Faaolaina. E koe ngā karikongo whenua, sia ngā karikongo e sua e whaola. Paunga, ala se o si kua lalo i eku langa pasta i koe ngā wha mai Faaolaina, ai le taritonu i ai riso. Faaolaina, nes ka komea na whai, a ina ua Faaolaina, e iai ka komea whai, a le ka omei, ina ia tātou sa wali ai, whai ngā luenga le lei, same thing, lawe mei ako, Faaolaina o ko, whia ko ngā luenga. Lengi mea. You, misi. Same thing, le ka ngai polo. Ia, whataro whatu i le ainga le atua le neia fiafi, tō pa ia ma le tō mamalu, ia, ma lo le soifua manuia, ma lo fo i le langi a mama. Ia, yanga le leo le atua fo i le ua mawana nei whelua ina fo le neia fiafi. Ia, ma lo le soifua. Ia, ma lo fo i le pasta. Soifua le so. I le li. Ia, o te manato la patuloa le tango le tapo karamele neia fiafi. Mua pasta, funga le manatu o lea ua mautu leili manatu le tātou awa onga ua na o le alofa Tunoa e Faaolaina ai e ala i le whaatuatua. Whata e whiona whaamatalaina le ala fonga ina ia ai ngā tuai i le tala lea Jakob. Wai e whoringa mai pe e whete ngā i mei e rua. Whaina whaapurupura lai titi mai le puranga lea pasta kama. Well, le melea o ina i tātou, whaape e se meo no white na e pe contradict le fionga pa ia le atua. E le fionga pa ia le atua o contradict pe white e nai. E se mea le o malamala mai tātou, pero wa on whai atu o se tasina o manatu matalitonunga mausali e Efeso ani le tātou whaliliu ina le tuspa ia. Wan mea moni lava e whaitau atu ai, e pe tu sa mara ofisili e whaitau atu ai o le tūlanga nā lai ai. O ngā a whawhengo fia skala whai mai paulo wana o le whātuatua e Faaolaina ai, e ala le whātuatua. E whai mai a kopo o le whātuatua e le inenga luenga e mati. Ia, e whaalongo lele, e whaalongo e matua te lea o white na inga ma contradict. There are some features e mea mana o mia le vaai o Kirisiano ma tātou ne e whai ma whaiwale au au tuspa ia. E whapena ona i loa e mau tātou come out with this conclusion i le ise white na inga. Nō whako, e se mea onga whike ngai o tātou e ele mea le misi le tātou vaai. Ai leo whapena le tusinga le atua o lang tuspa ia. Le whape lumo ove mai paulo e le angaleanga sala e o ma iwa mea kupu e le leanga sala. Le ele mea le o malama mai tātou. Whapea lai ma whai ona. I le tusi lava le e tā ua, le passage lava le e stari tātou le Efeso ngai lua valu ma le iwa. Especially lava le whai upo e valu whai mai a wao le alofa Tunoa o Faaolaina ai o tau i le whaatuatua. O le ngonga lala utala iei mea mo o mia tātou na wa ai whataita inga i o James po Jakopo le tusia le tusia Jakopo. A Paulo le tusia le tusi a Efeso, e ave Kirisiano Efeso. Efeso keminga o le nuule e a CAT po Asia Minor. Ia, o e kāre sia fō umarava. Tusa male ma whama monga ma tala whaasol pito o Kirisiano e tusia Jakopo. O le lotu po se me o le 85 nga kupo le mea lea. O le tele lao le kāre sia o tangata iutaia. E to e titi lava tangata o lo kangu esi. O le whamoe moelanga nga kusia Jakopo. O la tusi Jakopo i tangata Kirisiano e whai mai o Faaolaina ma whaatuatua e le atua. A ele e ola e tusa e ma o onga a Jesu Kiriso. Ele e tusa e ma le whaatuatua nga Kirisiano. O lesi fichanga mo mia le titilo o tātou i. O le kusila kusia i Paulo koe kiki lava leisi whaafita uli o tupu e Efeso le teimi lea. O le kusila Paulo, especially lava mai le mata upu mua i le mata upu le o e ta o le teimi nei.
it's more like o le whai atua Paulo I manuia mal tūlanga ngai o koa I opposition I le ali. Nō vea ku tele o te me tā ua Paulo le upulea in Christ o le kusile Efeso. Paulo ka Paulo o manuia whale anganga ma mea uma. Whapena o manuia ma le lei o tātou maua mai I le atua maua le a Yesu Keriso. O le wha moe moe lang kusei Paulo o le wha mana tunga. Ma wha iloa tangata ni o le tō tūlanga le o tō lea. Pela I ele mata upule lua le ki o ka o mal fai upu mua o ile fai upu fitu o tolu fai upu tolu pela fai mai polo o kulanga le ngai o ko ngoti o to ngala fai o ko a saulu fai upu fa mai a o le tua fai rola I o me mal fa tanga le usala o le tala la a polo mai la o polo fai upule iva fai mai ele ona o ngaluenga ne mitomita stasi Usala le exclude Paulo ngaluenga. A include Jacopo ngaluenga. O le mafu ang o le karangoa Paulo ile ala Faaolaina ai. In other words, Paul is talking about the condition of salvation, what you need to do in order to be saved. While the answer to that question is nothing. Ele se me manga o minga fai a meka Paulo wana o le lofa Tunoa. Il ala il fatu tua Faaolaina ai me langa le kalango masalo la velta tala le nei po o le fautanga o me fai to tasi le tua o le Tunoa o le fatu tua ila il kala a Jacopo o ngaluenga le kalango Jacopo o fu o le fatu tua ngaluenga kalango I Paulo o ngaluenga fai ina ia Faaolaina Ang aluenga le karangoa ia Jacopo. Ang aluenga fai ina ua Faaolaina. It's like before salvation and after salvation. Pastor, se if sidia kwa media. Lunga fodinga me ese audience e karangoa ila ori ia. Ese ko inga grupo kanga ie fai kala o se ko pe se kala wa o memo mo lava o skirsiano le kusia ia Paulo lai o Efeso ase titi. Au ke siano le kusia ia Jacopo o le kalesia sala so kupi I o I Jerusalema po feanga lava ngai I Palestina lava ole fa ka inga le tom fai ia ta o fa matala I ono o Cristiano le kusia ia Jacopo Cristiano fo ile kalango ai le kusia I Paulo o le se sengala o Cristiano le kusia Jacopo o tangata ua Faaolaina ai le ola tusa ai man mera Faaolaina man Faaolaina la wa fatu tuanga ioi kai fodinga ngalo ska ka ngale wa umma mai sanga Faaloia ai sawi le fa finga wenga pisa nge papenga like you possess a faith and you leave the opposite you don't mankua o Faalaina tatu ta o tatu keriso wola keriso kon ka komera polo le ko ola o keriso wola tonetia au vanga la ia o kaunga ola ia keriso kon ola ko ai folinga mai ser mela lo que ele Alofa ele fa mangalo ele ola fa paiaina o Paulo o Jacopo la mela nga fa mai Paulo ia amini Jacopo o fa tua la ele engi fua ele engaluenga oki ka o menga longoinga fo linga mai ele Faaolaina wa Faaolaina ka unga fua mai ngaluenga la karangoa ia Jacopo ngaluenga charitable deeds me fai kan tangata o ngaluenga le karangoa I Paulo fa ele o ngaluenga le mitomita stasi o ngaluenga I fai it's like you want to win God's favor you want to keep the law fai o ele tausi tu la fono fai melele uma inga ia fia mai le tua ina ia Faaolaina it's like condition o fautanga melanga ka o le poronga luenga mai ele o sawa mio le lei a paraphrase ele o sawa kausinga kula funga ua lava ele o sawa pa ia ua lava ele o sawa mio kongu ua lava Faaolaina ai oi ngi ke meanga o mika le ai o le alofa Tunoa e ala ele fatu tua o Faaolaina ia tatou it's became a big issue le mele ale matala le ia fo ia ile au Cristiano ma ele lopa meu ile kenesena e ono fa upo lima fa mai o sile fia Jehova o le anga tele lava tanga tele lolangi o manatu uma o mafau fau fo ia o lato lotu o na o le anga ia
I aso umalava. O le wingara kala, o le verse nga e tu leima langa longa o le mea o le whaaurtanga, o le mea na whaitu o tasi ele atua. Pei for kuseka ki wha air whau mua mai, o tau fo I lava o e na o ti a mi o le anga manga sala. We are talking about dead men here. That's us. O le tūlanga nga o kako, that's our situation. O le tūlanga nga I kako, na whioti I le anga sala. O le mea lai aonga I loa le le kangai, o le whaorkanga, e na o mō tangatanga sala. O le whaorkanga e mō kanga oki, mō kanga whioki, mana kuspa ia, whioti tātou anga sala, mea ngai maa ele upsa mua le o le whaortanga, of mai whaola, e alang whaola, o ngā langa oki. Pewe o le mere wa e tā ua tuspa ia pārangi, me kala a Paulo, mai o tātou ngā made alive, na Faaolaina I tātou e le atua. O le whaortanga lawala ia, e mō tangata anga sala, mō tangata na oti le anga sala, e le mō kaka mi o kongu, pior kala Yesu, e le isa ua au, iskaka maro long sa o, kaka mai, e le isa o sea mi o kongu, sa o le anga sala. O whaila ma whamana tunga I a tātou Kirisiano, a tātou, pe o le mele alang whamaulunga le Kirisiano. Mo e whanonga kala por mei, ele ona o ngā luenga ne imita stasi. Mika ele o ngā luenga I whamaulunga sesi, I boastful sesi. Langa fwe se laupa senge o le whaotanga na whai e Yesu. Mea langa ele ni dai e kaka mi o kongu whaotanga. Ngā kaka sala peo e mau. Ia ngā whaotanga. Eka wakangia mailo. Sa ngā pasta o le Alofa Tunoa ma le whatuatua me umaia le atua. Exactly. Wa ai fai kau nge ile whaasa, ile whaapalangi. Ngai ele upu whaapea, whamai, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Whamai whaasa mua, a wa ole alofa Tunoa, wa Faaolaina ai, o tau ile whaatuatua. Whamai lola ia leo whaumanga, ele mai ati o tau fo ilea, a ole mea ua foa ina mai ele atua. Ole mea langa e tu sai mara ofisili. Pea pesa ana wharango ila ofisili ole e fo linga mai ole si argument ole alofa Tunoa ole foa I ele atua. Al whaatuatua ole mea whai tātou. I pe ka waka aka whapengale te wawai o koe le mea. I o whakuokua I whai tangata se. E mo I o kākare whaatuatua I o tangata, if that makes sense. O whakokua, o kākale e whai whatuatua, the doer, or the giver of, the executor of faith here is man. Ka kou. Tu sai ma context le I. Main, ia aune ngalo te, kako kulanga le I, o le kulanga le kako I. We are dead men. Oti, le aise ola. Oti whaleanganga. Oki whaleanganga. Alanka ole oki. O le seola, that's why e need ele made alive le fele tu I mo mi ele faultanga. Yeah. O kalala kuspa e palang fe mai, for by grace you have been saved through faith. Pela o le upu ia ka o le nganga o upu fasino, il fa sa mo prepositions il fa palang. Fe mai for by grace. Alwe ave mai through faith. So ole by grace through faith. O save ai tātou. O kusala ai lele I whai mai, and that not of yourselves. Ile titiro ku ngā kuspa ia, o le upu ngā grace, ma le upu lea saved. Pia pia mwhenga o whasa maua whaapea, o upu whawhingi, te a feminine in gender. More she, more o upu ia, like she words, like feminine word. Ai o mai le upunga fa mai that, not of yourselves. Sa ole that, wanuta, it's an it. Leala, ele ngaka na neuter, as singular, ele ngaka ole mea ele se ola, pewa sa mo pe ngale it pole neuter. Ai ngu me la kasi. Ai manku e lua me e kupu, le ali le amakanga le upu, o le alofa Tunoa, ma le whatuatua. Ile context la maneo ke le ngaka, fikara ele whaimea kalapolo, and that not of yourselves. So that singular neuter, that. Le upule fe mai langa ile fasa mo kuspa esa mo le upule le that le.
o le whasa mua ngai e, whai mai, e le ona o ngā luenga mai, a o le mea fōa e fuaina mai, e le atua, o whai mai, e le mai a te utofu i lea, e le o whasa mua, a whapea lai whasa mua, papeo a e whasa mua, a paraphrase se me whapea, o le mea lea, e le mai le atua, e le mai a te utofu, a mai le atua. O ngā e le o whasa mua, e le that lea, o le that lea lea, e whaakakau. Actual word supposed to be the this. O le mea ngai le an ASB, le whaonga e ka ulpongi, o le that, but the actual word is this, is utus, it's not ekinos. Ekinos is like that, but utus is this. So when Paul say this, it's referring to the whole thing. It's referring to the by grace you have been saved through faith. E whakakau i le alofa Tunoa Faaolaina e ala i le whaatuatua. So o le whaaltanga e ala i le alofa Tunoa, o le alofa Tunoa Faaolaina i tātou ala i whaaltanga. It's one thing. So when Paul say this, he's referring the whole thing. He's referring to the whole thing. O le whaaltanga e ala i le whaatuatua, I mean i le alofa Tunoa e ala i le whaatuatua. It's not referring to just the grace. Or it's just the faith. It's referring the whole. It's referring the whole soteriological act a le atua I. The redeeming act. O ina ne akangi e se lau pasengi le whai le kore me. Awhila ngāle sa o kako mta sisi mal taltonunga nata. Ele ngā o kako leo kirisiano umba. O ngā is kirisiano le whiaka kongur ngā upumoni le tua o lea o ngā kuspa ia. Se laupa se ngai whaatanga na whai le tua. So o le siki le mea ngā pastor whai upunga e wha. Ta upulava. If you notice something, pēr me taunga se mea mai lava amatanga o lea lava ka ke ia I. Il passage lava lea ai tele mano no ia onga tuspa ia lango I lava le mea lava le tasia whai ka inga la o le mea lava lea se lau pasengi o le whautanga whai lea tua il passage lava lea vai whala il whai upu e wha il whai upu mua e tau I le kolu o le whaalia linga mainga o le tūlanga le I tātou kako oti ma le leanga whaia o leanga sala ho o mai lo whai upu e wha mai kuspa ia parang mai but God a ole tua ia o umana o intato sa lo le upunga but we expecting contrast loinga mai le kasi o le kolu le oki ai o mai even mai but God so you expect lola ia ola fa fa le oki o le ola mai tua ia fa mai but God masani o whaarong ka whapea o le phrase le but God it has been described as one of the most precious phrases I kongar kuspa ia one of the most very very important phrases I kongar kuspa ia because this changed everything kako woki but God na tātou anga sala a o lea tua na tatau I a tātou se oli a o lea tua wanga la vea na tātou a meo leanga a o lea tua wana ta o a meo tun a o lea tua but God wal papo lenga o po lenga I le meanga le o le whai mai e iai le sau pe o fasili nga langa kele ia me tupu I lo whai mai I lo sao lo whaalta e le ka akia le lo le a onga le I le whatutuang kirsiano ko ke whiu adjust ko ke whiu reconcile ia isia o onga uma e le make sense if we miss this whole thing salvation totally God's it's God's act o le mea whai ko kasi le tu Malo pastor. Siri naua. Ta whapurupula mai fwoi ma. Ia. Se eila marisi la koe ngā manga kure sa ui kore bea le a. Le whapea mai la funga le in. I koe ngā virunga le. I mga o mia. Mga o mia le whaola tanga fwoi ngā le a. Ngā le tari tonua ia Yesu. O la se kawa kuspa ia le ngā koe ngā a. E whauringa mai le la whike ngā ila I mane mele ngā wha mangangi. E koe ngā karikongo wha mai. Se ngā karikongo a Yesu e whaola.
paunga la se o si ku lalu ile kuranga pasta i ko nga fa mai Faaolaina ai le tari tonu ia Isu o lava kar kongo wa lava Faaolaina ia masalo because America Karngoa, what we're talking about, it's really shocked me how other Christian brothers believe. This is what the Bible says. This is what the church been believing all these years. Sauya Jesus, Sauya Paulo, Ome Martinusta, Sauya, Che Omega Cocaine. Mera le telo, Ongale Altuspa, Famangalo if we go se spera bio there was a time nga kua inga kako loku ma ogaka e seka ko meia okay. But I would love to hear whoever say that to come and tell me SSA and tell me this is why mere fa ko SSA wa pelan mere usa no ela sunga pastam al popolenga o me afa mai talitonu wala lava nga that's what the Bible says. That's what the Bible says. But you ought to be careful. You need to be careful. Le lo por sala por le yoange korsu wongo le yele manatu le mai o lato umo e tal tonu le Faaolaina. Whoever believes shall not perish but have eternal life. Yeah. If you look at that verse and study masalo le ayas ka le lo verse le e o ka karen kesiang. That is more like a statement, a stating of the truth, a stating of ole mea lai el tangata ua Faaolaina. Pela wang kakarangoa ol kangaka ua Faaolaina tal tonu. Kusalamar context o mele gives he silma elawa. Wa ele kad kong se oki. Olala me kala ayoangi. Mai whoever believes sus kangaka lava o lo tal tonu. Ole mea nga believes nga pasa o manetua. Or present tense la yai and it's indicative case indicative mood ile nga kusekus pa ia lo nga kala se me mongin kupulan me mongin kupu o e latel ton me no la ia o ka latel ton ka nga e ole ele fa pe o mai se condition o nga la polenga ele me fa pe fa pe o tel ton manku karkong elon musalemi Yesu karkong musalemi ya Yesu karkong ol hintu ya Yesu karkong e o foi lava ele sia o li inga le me kala Yesu me kala al tu se Ioane mai the Jews who believed ngo mai fa ya Yesu o makama ia apela amo ala me kala kuspa they believe but they are not Christians me kala Yesu ele o ngi o so o ko se me o ko nga fai ave mai le kuspa they believed or facility lang Faaolaina. No, ya Faaolaina mesu you're not my disciple. Because being a disciple is being a Christian. Being a Christian is being a follower of Christ. O tātou o Christian o e mulia Yesu e fai ke la fer kalanga wa lava tel ton. Langa e o ar ke apolo fa manga kuspa ia. Ngka kongu ile tua. Sker siang ke apolo. No. Pe o la fonga pe e au ona matala ma fai tite ai foi tatu o menga ka o sia fa nga ka o coconut theology pe nga sawa ingu sa kalia ar kala isuro a ke ko kuspa ia kusala ke ar kala yo ek pega kuspa ola se le ai kuspa so le ai those sort of things don't matala Christian elanga le sa ki apolo vai mai this is a wrong teaching. But it's a false teacher. I'm a false teacher. No, the devil is so subtle. So, pouco que apolo. Ele langar kala arkuspa ia. Ele sau o ia se luko. E sau o ia ol mamoi. E ofu mai king o mal mamoi. Mea matala i tātou. Misera ka ko ia whaia o ngamala o ngarkuspa ia. Because people's eternity is at stake. O ia whamis ka ko. Awala le launga, awale awa pe fause doctrine i lungo se fai upu, e le mangingo, wa se kwa i lava ma kaka. O sa o ngana le mea, o le whaorkanga fu ia koe fu ia le mea, o kaka o Faaolaina, o fifiria, o vea, lea la e karikongu, wa, kama la fu. O mea fai tasia lava le atua. I do le mea le fe me so se, alo e ale maure,
ai kan ko ngua ia o Faaolaina sa o ka whalung so o kuranga le na mai pastor fa mga po le kuranga kele e fōringa mai la li pastor e mo kwale ai la va se sao o ka kaili Faaola kanga de mele lo ko ki kilo kusa ima ma le fa manga mo me fōringa mai ele ai ia se sao o le tangata soifua i le Faaola tanga le se koi ma ia koi Faaola Magala polo ele ona o ngaluenga ne mita stasi le ai ma se sao le ma se avangoa o tātou il tātou Faaolatanga analogy lava lea le whaonga o ti tātou ka koe wawa ai a kili ile part God lava lea o lea tua lea mai ka kuspa ia le Efeso rawanga e lua mai tele lo na alofa o le atua na alofa mai i tātou. Ia, sa whai polima mai, o ngā ianga whaaola mai i tātou whaatasima kerisu. Ngā oki kā kou whaaola, whaatutu whaatasima i tātou ma kerisu, whaanonofo whaatas tātou ma kerisu, whaia tātou i a kerisu Jesu, sau nianga luenga le lei mo i tātou. All those actions, the doer is God. God is always being the subject of all these ripple activities going on here. It's always God. It's God that revived. It's God that made us alive. It's God that loved us. It's God that raised us. O ngā luenga umarawanga. Ngā whai e lea tua. Wherope ama pia o lea tuanga. Ngā whaola tātua au tātua ngā kuku mai. Leise mea, kere me whaola kā koe whaku. Kere me whaku koe whangofu. O karanga kuspa ele i whaola whaku whangofu. Koe mai maka ko me whai upunga se fulu. Sau nia ngā luenga le lei mo i tātou. Le tila mea le pasta fisosoangi le fisilia fisilia i mua ia kupo maa. Ele o ika paulo ia kupo whai upo se fulu. Whai mai ia paulo. A wā o lana lava ngā luenga i tātou, na whaia i tātou ia keriso Jesu, whaunlai, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua ele atua, ina ia tātou sa valia. Faaolaina, nes ka kome ngā whai, ina ua Faaolaina, e iai ka kome whai, ale ka oma ina ia tātou sa valia, whaia ngā luenga le lei, same thing, lave mei ako, Faaolaina o ko, whia ko ngā luenga. Lengi mea. You misi. It's same thing le kangoi polo i. O wale mea le whai lava mawhamanatu i tātou le tūlanga tātou i ai. O le mea aonga mangkua le keu siango o tātou. Na whioti tātou. Ia tātou ang sala ma lea mio leang. So i fsilia oe e le ai lava mase mea kakanga whai o lai. Ai langa mea langa mai a umang whaola inga whai la ia lea. Se leise langa me whai, o i leise langa me whai ronga whaolakanga, a i langa me whai, pēa uma ona Faaolaina. O e lesko ai ngā mea ngā, pēo i si verse ngā pāsa o mantua le whai mai, a whawhela, whai mai, you draw near to God and God draw near to you. But, mor kāka le mawhau whaulele, who told you to draw near to God? If the Bible says so, Bible. It's God's Bible. So, in other words, God say, draw near to me and I will draw near to you. Draw near. You'll never draw near to God. But God told you, okay, draw near to me, then I draw near to you. Be holy, for I am holy. To be holy. A dead man cannot be holy. A dead man needs to be revived and be told to be holy, then you'll be holy. Yeah. O ia lava so avangoa pastor Ioane ngā e ongu whawha. Me kalkuspa ia. It's the Father that draw one to come to Jesus. Le Ioane e ongu whawha. O ire kwa Yesu. Pusi ono whawha. Me kalkuspa ia. E le mawhai se tasi ona sau ia tea pe a le tō sina mai le tamā ua auina mai a mangingor kala e le whamea su a kongo e mawhai e se si
nga saupe mangingo magara su ele mafai se tasio na sa ia tia o le upunga fa sa mo ngal tosina o le upunga draw DRAW a fa sa mo il tosina a koe fa makala le singa winga le track ia po le toso fa ta o inga ele manifestation sau ia Yesu se ilonga tosina pe koso mai el tama. So every Christian, so Cristiano lava wai kongo local gaming, it's not experiential. Whether you experience it, felt it, or saw it or not, doesn't change the truth. Ngalang ai God draw you, God koso fa kaka me yo kongo luko wanga le koso mai o le upulo le fa ngar kemile nga ka vale ngai polo ai koso ma kongi me va fo male loko male ai. That's the same word le fa nga e yongi e Yesu me ele ke kem feng sausi si pe va pe ele mai la to le il tama e ale winga le o le to sinale but the actual thing lo va ko ngang ku se ku spa is like ya ka ku so va fa ka se me la urgent ma aggressive. So whether it's experiential or not doesn't change o winga nga o fiona le nga koso mai tatu ele tua le um fai wa fa kaling ele ko se ka ko ma ke le ka ko ma e kai pia Paulo wa fa ka le ko si fa ko me Paulo mo ele I fa ka le ko God step in la ko de ona la ko inga singi de nga la ko inga ko fa sanga de ko ko ya lu de si ko ka la I ka le nga fa pera le fere ko me mango kamare nga Paulo ye do nga se ku se Filipi ma Efeso ma Colossae ma sa wa ele I fa ka de sa ore ko ya Paulo ya sa ole ka le ele fa pe fa ko Paulo pe sa la mo ko le lo me nga ata to lo mana to me umanga o lona taunu unga o le fa maula lo ino tatolo tua ka ko lo le ke le Alofa le tua ka ko lo le ke le o ka ko le anga le lo futuno inga ke mana malama le ai o se vango ka ka o funga ave o le ko lang le mi se vango ka o funga fa manga lo inga wong sala ka kia ka ko sala awa kilia venga ko lo ma kila o le Alofa o le tua tatu o le Tunoa le tua no pastor ai ke o sui I le ka pu ofisini le ka wanga I ko ia e pe ofisini fonga o le manatu fonga le fa pe papatisoina I le suafo Yesu I fa manga lo inga ia sala o lo ke va I fonga le o le singa ko inga pe mo o le ka o se mel kam ka no it's still on it o le ko ia se le manga kwa le fa me papatisoina le suafo Yesu e fa manga lo inga le o sala se fa pula le kiki mai an ka pula pastava pe ma fa ko a sekilo I foundational truths nga po doctrines nga le mantura le wo lo tato wanga le lo Tunoa Faaolaina ia le fatu that's settled, that's final, that's the truth, we cannot change. Ayengi si me fo linga mai Faaolaina si lumanga it's us o ka ko te tule mala mai o me moni o nga le fatu amo na le Alofa Tunoa Faaolaina ala le fatu I also mera ka manga ve me o papkisonga fa manga lo ingang sal fa manga long sal we're talking about salvation here. I'm talking about o mea umanga kukupu ile fio mal faultanga o tato Yesu. I think o le mele na ngai ali fai upunga e koluvalu tu se ngaluenga tu se luanga luenga te mau ai kala fa pe luka fai mai ona fai atu lea o peteria te ilato ina sala moia mai ata tasim baptisoina auto uma ile suafo Yesu Keriso mo le fa mangalo ino sala ona maua le auto o le mea fo ai fua mai o le anganga pa ia lea fe manga ola tau la ila sila pasta le upunga mo le fa mangalo ino sala fe mai ma ia ta simpaptisoina auto uma il suafo Yesu Keriso mo le fa mangalo ino sala fe mai fa palangi Peter said to them, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. I fallinga mai
whaama e papakiso ina ia maangalo yang sala. Ole upunga mo le whaamangalo ina sala pole 4 e lua ia koe ngā wala e interpret ai. Depend la which one ile context le i. O umang ka koe lua, ua ngā le alofa Tunoa e Faaolaina ia le whatuatua. Melo la ia le ole o kalale i e baptisoina le suafa Iesu mo le whaamangalo ina ngasala. Surely e le maangalo sa ngasala se baptisonga. That's final. Ol that word for, it can be interpreted electrama it's a causal usage and resultant usage. Ole tutuunga male taunuunga. Ole whaliunga la le ke langona le whaonga it's a result. It's a result. Kusalawe mai because your sins are forgiven. Papakiso. Ona ua Faaolaina ta outou mea lea papakiso. I leo whaapea mai ia pekelu. Papakiso outou ina ia whaamangaloina i outou. Pea ko e ngā mea whunga le i ko e ke alu ki whainga luenga i ngā ia mausa kupi. That's causal use of the word. You go to work for money. E se man mea whunga le I take Panadol for headache. The result of my headache is I'm taking Panadols. Different from going to work for money. You go to work, that's the reason why you go to work, because you need money. Ila, onga u Faaolaina oko, onga u ki ngaro ulu, that's why you take Panadols. Onga u Faamangaloinga ko sala, that's why you need to be baptized. Afei kaufur kalfasul piko le loku kusionga luenga mea uma. You believe papakisu. Ape e maua ilifai upunga. I think 41 of chapter 2. So then those who had received this word were baptized. Once you become a Christian, mga mir papakiso oi. Lo inga a koe wha upu. Alanga e kersiango. O whamangalo inga o ang sala. Ele se me kausa kersiango ele whamangalo inga ang sala. Relate le i whamekala a pekelu. You need to be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of sins. This is a resultant usage of the word for. Papakiso oko langa leo umanga whamangalo inga ko ang sala. Papakiso oko langko papakiso nga e mo tangata o Kirsiano, o Faaolaina ina, mo tangata o Faamangaloina, mo tangata o Faaolaina ina. Ele ska ka asa papakiso e le Faaolaina. E alang papakiso o nga o Faaolaina, a whaingo fie a kila a kala lea a paso, loinga se me vapia. Okay, o Faamangaloina o toang sala, it's tau en baptiso ina o to. A le vapia, to be forgiven of your sins, you need to be baptized. There's nothing like that. Because when these foundational doctrines settle, if sosoangi kakovai vai, if sosoangi tatole manatua monimea, ia o onga topito ia peila o le mele, wanga o le alofa Tunoa Faaolaina ia le fatuatua. That's final. Ai o mai, we. Pega i kanga le alofa Tunoa e folisi a wala. Peila mea ngā iaila, pe olisi a poskolo ngā o whaalongo e. Ngai kusai marafsiri. Fai mai papakiso le sofa Iesu mo Faamangaloinga ang sala. And then he stressed on it. Mukwa sa amala la vara ko mala. Fai mai fafenga ngai ki ola ang sala, ngai ki papakiso. Ele se me hapenga. Ele mangalo se ang sala se papakisonga. O papakisonga e loa ai. Ua e loa mangalo ang sala. O le fua o le Faamangaloinga ang sala. It's an outer expression of the change that took place I kongo ka koloko Faaolaina ka ko me nga ala ng papakisonga la is peila vol famangkunga ole it's an evangelical act failoa kuai o Faaolaina failoa kuai o Faamangaloinga wang sal ai le fai inga ia Faamangaloia wang sal o peila for o se failoanga declaration famangkunga yes ko faiangi me fa manatu kia o
pe o le kuranga langa o le kau kiki lo koe. Ia malo a pasta. Ma ia foi le sa manga o le mka. Ia o ke mga koe pe Kainga pe koe Efeso whamkaranga foi ka o ngā whai o le. O le mea fiafi pe o me ka wakua. Po me whaftai lau sunga mo le mata upu e whaftai fo i le atua maron finangalo e na fionga pa ia. Lo na nganga pa ia lo tātou whai a o ngasili. Soani lo tātou valea, whamara malama tātou pongisa. Ia mana o ngā wakako i loa ai. Le ai o se avanoa le pride. Le se avanoa posua ke siango kwa i. Sulu lalo le ulu, whamo lalo o ngā wei loa. Le msau mea ngā whai ki Faaolaina. Le ai mase mea. Kako loa, ele a kile ki leo le atua. Le ua mo kai akangia, Alofa Tunoa, ili whatuatua, o mea mongi ai a le akua. Mea ia ngā mai le akua, mea ia. Ili maka upu le whaarukanga. Pea karango ili whaarukanga, o mea ia ngā mai le akua. Ia Faaolaina i oi. Ia ngā furu me leo ngai mea ia mika pika. Ia. After e kupasta. Ia mo le koe fo ile nga after le fiafi. Ta tonu le. Fai we fo ile por caramele le fiafi. Ia. Fa Ioane Pale tua. Fai pele malo sile. Tino ma fau ia fa sili lo fa le nga. Tai. Fa Ioane fo ile tua tu sa manga luenga ma le. Susuina fo ia mo pele la unga. Ia ma susuina la fionga pa ia wa pele nga pe mo ta por caramele. Ia mau te tatu tonu. Ia ole whai unga ngā tātou por karamele nei a fiafi. Ma lo ara soifua ma lo foi le. A eso manatu ia e foi so fisili ia. Entra o password de YouTube pa fa me so fisili foi pese me fai foi so sonia tu ia pe te fautua me foi ni me fa leinga por karame. Ia au te tatu tonu. Va ai ka like ma subscribe. Se fai ngofia koe mo ele Talanoa le Uso verso fo. Ia o fai unga ngā tātou por kalamele nei vai aso. Anga leile atua. O manuia atu le atua fo le nei a fiafi to e vango iai. Soa fo Yesu. Amen. Amen. Hello. Ia.